Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Kanti omunye obuzile ku-comment ubuze ngokuba nqunu, ukuthi uma uphupha unqunu ngabe-ke lokho kusho ukuthini. Sicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe-ile YouTube ukuze uzobona inqwaba yamavidiyo amaningi achazekile, achazwa ngendlela ende kakhulu. Khona balokhu bethi uyasigcizelela ukusubscribe. Yebo, ngenzela nawe ungaka-subscribe uhambe uyosubscribe ngenkani ngoba ngisiza wena usiza mina. Ukuphupha unqunu kungenzeka ukuthi iy'ngubo azikho emzimbeni kanjalo ungagqokile nje. Lokho kusekuchaza ukuthi kunemfihlo ngawe obuyifihlele ezophumela nje obala yaziwe, noma kunento-ke obuyicabanga ukuthi-ke abantu abayazi kanti leyo nto isiyaziwa noma isizovela nje obala ngengelezi iboniwe yibo bonke abantu. Kanti uma unombuzo uyakwazi ukubuza kwi-comment, uyakwazi ukungi-inbox ucela inamba ka-WhatsApp la uzosibhalela khona njalo ekuseni.